Malungil silsila reklador huy akmal mrenga suri promo sa edel mot makartial niya PS program na kautis akla. Tiwa higel bekla program lagi ta akartial hoster ni angel ko host program wala idung chuel review nga mota selo bangga dal belsel program mo sa bel mo chuel lagi sel tal med belsel. Di ngartia nga dire long time contributor na program Mr. Moses Oludong nga kadimding ka Mr. Jackson Henry. Malungil itasil si Megamit Teru ba? Mr. Henry Akmutia lo biu muskaw magamakot ko rama morsel ni atap pikir ko ral sils. Mensia ko picture discussion ni sel bomre kang barang irmang katamaral meliwet la. Orgulungan ko. Okay, masole Mr. Gambes kisole malungil sual barabet adlo mesra surgit. Ital ko di mura akapira constitution digir ridel tede. Gambes mak akora muy wurngi solang mortiagi dele Article 4 al fundamental rights I see. iti ang amal interesting len tiagi dia able nakapiringir trigale founding father Sam Rigel arwa Thomas Jefferson marwa James Madison solang tiagi da ton ngal asel kukti uwit toram Rigel mas government shall not recognize or establish a national religion. Tiablo gule kambesa maluasing dalgirel ngaringa national religion digi. Mangwaya tial democracy digi da toram digileng secular government. The government dalgirel al-suus mara lid. Girel di masada tol wai matora la matora society iglesia ma religion agirel separate. Ngada ka tengel divide gal tablong. Muy vertegi del provision Gambes Roma Moses solang agora pergi lo mesmo se tiang arang amle foundation ng lulraso. Ilanga yang actually le start tra 1700s. Di malonga sirang le dimla government amlo force iglesia mo sindia kan parte kamam. By iglesia mil petition ra kings and queens di le monarch ra Europe mas dia ka mo sa da tigingam. I see. The tigaw reason trigal king queen amadek mas a power of religion amal masisi. Matos spiritual tora iglesia trigibal maneuver ar. Tolabal policy ar de lo maktak tir maluwen suppress discriminate ar. Mas sige da iglesia mas dal giriul waisi. Mal interesting. Yang am lungir le coincide that time ra history ra again 1700s so look was say age of enlightenment or age of reason. Sige del time ato aterul mal famous el philosopher atilur tagi del era el tartira a Voltaire el adra France mangagi del John Locke el adra England. Di ba longa siring milteru baka moyora history ra agi del John Locke. Nge gora sa Google gora sesmer long do gora jas mutgingel ndanga toram digileng star tigele o titul le do ko abi sesmer kogom selong do iga ngatik masangga mga sansangal di terabolo ngu egal philosophy ni bam asang dirik mase gagi deruba ka founding father liberalism liberalism tigel adel mla pena mind tir Lamo tolerate that changes Masigi dra abolulu sa constitution ng Brigel. Ito lang at direct ng mga philosophy ra John Locke uspe ringil mulu sa a Declaration of Independence a preamble ra constitution ng TIL. Direct mo follow agel tingel la voter masi follow agel movement ra Europe sen namo gilel mukak mod at tugora iglesia at tugora government. Ma-continue lugora mo research rangak so lang emlo metigra tara amal nga sireng al part ra history sira 1929 ngari imuruba kan klela Mustafa Kemal garuba ka amlo presidente amlo meredra bulura Turkey present day Turkey Hindi garuba ka malulumrang agil tingil agil ko ra nila uswiril liberalism liberal thinkers sa Europe so lang ikun was Turkey a Muslim nation
Hindi a policy rigid, a mo secular, mo separate a mosque, separate our government. Masayidi, ngagidal kamala, arilia policy rigid, masay tigirogul ridil Muslim, adal girir lo baila shador, agil lo baila ardira Arab di dogo digia maasil di mo igel madala open mergo. Asil open o kura olta irir mamdirir maorir. Gel kamalam le banner say. Lek maseng say gidel baila. Mol otela ila Muslim religion. Direct mo effect ra society til. Masay 1928 ble separate a religion na may gagidel government ra Turkey. So lang loger ngiye mula se aklid at koira afterlife seldamat gida orek mo se kadamorge kadang artiang oren se gida afterlife di a secular society here and now el alsils tiagid time government may choosing government agidel amay agidel urior ang segidam le policy ngi makukra mungui kambes kama Moses solang molot kia el alsil sa bulura Iran kita malomes sa world news el imor dira Iran amlo da oren ubetia shadur ngi solang ya mugursa a riot rablu ma gumesang tilalbui gam milgaps at telang akalbus 180 sama الأذى بالتمال الرايت راؤول take the right military rubak a clash between a secular society maklali le Iran a theocracy government by religion di belawa gida ngara democracy government by the people mang malungit tagi dele provision ra a fundamental rights le siya founding fathers sergit make sure masaygi el provision na the following betal tingin ka al sil sa para di ulaklat mas alig mo ni mitra constitution ako mo ngayon wermil tirubak so lang uiwia tingela imor dilel kela lis patnam lagi derdila gardila mar ilimos ka tora government ekmulwa sigagi the reason why girel separate up elite kagila ma government agot ng mulwase society leader urul tringi a backward society example blura Iran blura Syria even blura Saudi Arabia le tediri nga 11th century tediri go by labay ra 11th century again rogul life ma artir adi follow ra Quran matoy ra civil society na mo ka sa loreleng a power Quran ak palsisi ulam mo kung gagi the list pa no I say ala Quran ng sel bibilyar adra Muslim adra Muslim I say ang eru kung wase asku mamalom si at ko ra iglesia a society a science sa dibul all imotita magding ara at ko ra a Quran ng Biblia so lang ya alom sa science advanced technology avalodum almararbay sila tingil nga gidar din idirect milgol kumase based on history a religion a discriminate rarvil prevent ra society andi akal sabel los pe abes luldas emral muruey tarawa gusto lang agi the list so lang taramal olokor ngiyak mase education al base ra loms sibira time mo ja kasi lang ngarni leklidam lat mu dot iya science kamo sa salaban madali telo mara kaleze the self famous sile monkey trial gel adam lo o tabdisel theory ngi mase tial mara bibilial mase
are other created by Adam and Eve. Ngir ada hukma sendia gida descendants ramongi. Tora mura tumlora court my understanding a result ra iwata sa court takmase giri will be separate of the swill. No one of you is correct. And dependra leader ka ma dependra o sumra bulad. Sige da koram le result say. Kaulak mulgor tiang meter ruba. Yang direct man mo klol tor belaw len. El all time another manitra society rigi. Kur environment matkurak li. Tal da borge mangar bugursang lungu. Ngungil. Di most of the time ang lungu pala Biblia. So lang arbibira other vela wajak al florian sa Biblia lungu Biblia. Dar adal ngaria na Muslim, ngaria Modekay, ngaria Abahay, ngaria Mormon Church, buto ka leader belaw. Manggal gida da bukmal di all-out tra imol religion ya government all-out ringi. Lento malit lagi del fundamental right ng constitution lagi. Mang aktim lugar sa igi del nga kagyak against lead. Kamaga Moses sa daraskura Xavier, padamuy wa Biblia nga kabora college sa Gonzaga University run by Jesuit priest magi requirement tagiran bali. Nga misa nga Bekel Seals. Ang Bekel Seals nga misa. Nga ka direct ni altar boy. Altar boy mga wise. Oy mga kamalomra ra lead. At the same time, there's a very pulwasi. Ako ak leader nga mo o robo al ubak mo tauta au do swer sa la government rebelaw. At the same time, dahil gila la government rebelaw, uk mo tauta do sil mera iglesia. Mga kadi i-bring that up as a ulaklat kal morgid mas si ali a constitution ng arngi. Ya kada mo of rius mora malam sisi le do swer mak leader gid so lang yaw riul mablay matang len at ilan nat mul mel masamramra at ora civil society gid mag seulaklat ke bergong jak against anybody kita kadi tinggal al swel be kanu das wengi Saule Mr. Henry kam ora miskina kami terkal kita tiang to Tel gumesra al karuba kem al tak lo sa atukora klelit also bladal bangit uriura tama atukora complement atukora la mai kan el sis sultan gira kangar gidrel silal dat ya mengberal gidel imak lai ka meng dia gudengel wasen karuba ang lokol kirata to dim nakali wase for example sel tukora audas gidel casino ser adala ali do mesa tiar pastor ma padre temlo tuo dan bosois rom so del semo o gal mlo ulem mlat mga ulem question na ser bolo isigi dan dia ere ku komso de la sel dosi sibia líder mora tukora wa kasino mangidil tukora government e kada momda e kada wase kada bal saruba karba al suhum kada motom melita meng saksen adalo bal lo mo kada udas nding mal mugulul tuko ka mdengel wase tegal pop pergi dari Katolik, Amerika belum. Dari luar buka ada time Europe mereka, endi temnol moli mak wase pop, reguk moli ak merabatikan mungkin lagi begitu government terak leader kau, yang restra ablua, ya kasen kyo ma ya kataks. Mengklol tutelel, apa do podiak legal tokol, bertakra temela largi. Yosen naik klim, ngadirek kelam dengan luas ya. Bek lo ndi brabuwa kati mululu kakamal dia kum tosi di kum das mamam lara kongres nar olbi ako to di dulu ang lungu uktin bas ukti ang lungu adi do ngolem ka maroba ndi akal giri remeng sar adal guk magdi motoro bagukti mululu ka ora era stata meeting ya ul menta ko klot tel segit o sem mos el ko momdal ma do swet mo la production mo tol do rule e kad mo rule mo ya kal malt maklamara mal marang maka direct mal lagi dele maka serap ka president ra olbira ngaur sa session e mo moment of silence mal diwat tel ngaringa speaker Anastasio House moment of silence mo kong kadi tuwa dok tiga maruba ka do so lang sa tawrio di sel baado do ore baado mo bibilial me ko tagel ligeringi gida namat gibel
encroaching into another atmosphere that together more alsel lebi bil attagi del constitution gida alla supreme law of the land. Ela tial toera tiagi del topic. Kamno say tersel Article 4 Section 1. Seh malngar alsel tial constitution. Lol gabara government minta kabalo robra ko resolution al maklaw mara ngira tadi dulu. Dir ara bay madangali sel ngara preamble ra a constitution lagi. Sel dabor sel last part yang wasay o maka sel bedul madat lul tuira aklisiam ma ulagar ruwila rubak kel Dios. Say gidi ako tel last part. Yak narong sa trial protocol adal di site sel say gidi say tiang ngara constitution enshrine ra constitution lagi mal ngara preamble all mang sep eden berulay kay gitu. Di sel dabor al sel Article 4 Section 1 yang mal mia ngara lo si kabelmenta ma aklali. Dia kan sebenarnya lo merang ngara rubak. Di sel yuk masem lamo ora official religion isegi da mutum le Article 1. Okay, kamsaw le Mr. Hendrika hukto por ka Mr. Uludo ngara huk tapi karo. Nga al sel al sande kmil teru rubak mak mil atlo rengsa. Ngaring yaklolak ngara ngari yaklol ngari yakul mrara kuranda. Ngaring yarangal kara high school ngaring ya klayunga tertira. Road tum om sok lagi no seng athletics. Ya come sai kagi del klole mal moklo tutlera ngar gidelen akasa gural gural meya no ada esa dimlaka akuran der mame kambes bagi dia ustobor malu bagi utama malu bagi kaisen di klol tutlela klor ngararat especially angal len gulid mo tolodaulo mot magl kausi ail waya ta kauto kausi andi dia kakawat setam siatam tu te dir ulido se kon makara ikal batanya da mom sisi le ka exercise ka uspe ikal batanya mal klor tutlela di ku mesra klor ikal merkol rak akundas sel last 1990 after segi del mer langa klor la di meral mom itut sel malol hotel at kora yakki akmara kuran dra kasus de ngaringa lekekel 10 years old de bat poira imorati eti atimra national sa tirma atimra ngarar dra kasus ngarar da mil ngara drongem sel sugum ngora 5 inning mor babe akla rosa skora 10 atanga let's say 10 ma 0 malubeng 11 mawan mom itu tinggal yang lagi kamal ko dir kam subak ko belabat sel berko sera aku tluror enguk mle tiagidel tim ngari yang lagi el national tim ngatpang direga ngara 6 inning ya mo 12 tum mo 16 tu nom itu tangat pang magumesa kloleng malmi itu tingi klole agulmesa kelku klora asira kotel buira ya tiagi del ku kligra para national league en malta malaklo ya agumesa kurande kita malam ke kere mesa ya kita wasir agulmesa kamet sang aur dia kasa kuranda diga meduta bla polis sel da pora kurande wat ya rada aur sel lemeta to temlesi mangala to uniform to dra ubtaur ngari o ngartil moral eto march maguran sel tu sel lebong el nokel dino ke asar mu tira tergib meng sel lebong ya si mal bring lak lo skora 2-1 1-0 elang skora 10 sama yo meng aku mesringi yo mesetial rurt mlaringi ra kasus ra PCC mamlaringi ra sera Monday rangal ka high school en malungil ko mesgim astatel mang malklol tutlela do luol do maseo rasku marngal geda na klo edo oyenerti lesel ke bora kurande mal mom kitarngu ko al sum mal butoga tal angaraten al ada o mesayaki era angaramu sel de boka ngaradart madarngel mo mesayaki o engatim begi ya ko mesra school namostat ko amlisi ngi mal klol tutlela do lisi aklor especially high school kamdri na skuraru ali kita dimla di bui kepala sekolah yakyo basket maikan emna major di keraru ke melako
I see. Likada emlem sisi apa tangit. Mak malom das was sitia kita imurat ko il pumes kada mana mo sangara. At ko ra politics magida at ko ra syugang bato ko birat ko oi titial ko ra ko ogrulak ko rasko. Mak malon ngit was ya al sugum mang degal el magat mokla tiagil to ko ra ko. Ya pelur bela ko mesem itu. Selo mes ablul ade kambes. Ayel blul msisi el blul adrega msisi aklo. Mang imurato ko ildo akmal do ko adum dasurngi setiak magarang spedel el gut makli mang ako adum ito si at least betul ela kata atko attacks o ko daso isla dalong led mo kumla mo muring ma betul to di ko mesa ko sen lagi del mil wasa national sports kita yakyu bada atko athletics especially arur amal gedo spesi ilin kita at bela brur to kamal study kita kada brur tra kadep disir ba kamatur yang ati alo mese ter record da sa Monday lalu tengah school kan bese sel 100 miret tigel salboy 11.92 como la medengel wasa world record lang agara 10.50 or 10.56 sa world record lara arul tras al Say sprint, eh? tel 100 meter 100 meter sprint. ngay gida mal ko adi omdas so segid wase gire del mo momlisi aklo mga direkal tara wa will Israel al Sunday ako skura mission patuloy ka ma skura mission team maristela ngaring isin school week el gora talan na mestrin may kalobis el ko omes auror maguk ngaring ya makloko maguk mo ulding ra pelu mo mesra wa environment may ligarangal ka school ko igal skura katolik ko o to the book mo mesra apelura apeluat Michael ngaringi guk mo o mesra tu super tirma aku beluru la sengarang ngalira pelu di segi de merko ngari at tabla tapi kana makuk o ko aulal e ko ya kau di kami tegal gira to la sports Dia ka nga ka madirek malumara nga tora sports le. Ako tel important tel of kora result tra ga gidele sports sel discipliner at. I see. Laka sel talbom adra sports gire man na mesa kalo omongang. Namugire enough liwem. Namugire mal exercise e practice. Dulia adal mogdung e mo focus sa life ni. Mga ulag mo ko ngirmak masi sports a global goal lang. Trigal future na belao ng alagid, ang mamuduol discipline na life ti. Es kung a life ka dia ka discipline ringi, ora gel bilas dia ka rather ringi, gel dim liwek la. Especially our youth el malolaba energy ti. Sige the age of 16 el mo ngara 22 ang mal critical age. I see. Ultrigel High school age, eh? Oo, ya ultrigel recruiter adal mo soldado. Sorry ra ngara 18 and mo 22 sige del age daring physically you kabang ngara pikra ay gagi del physical ability ra kau ngari atol kina sira imol coach mase protoplasmic explosion ya kora makro to hirmangan di bergula tial system ragawa explode the energy ringi. And they sell kamla train and la focus seguide ebora arurt malu ko basket ko yakyu seguide el explosion as el top dargaw asum ka practice prepared mang nga malumrar ta gid ospe ang coach will kamil adra media malmsaw le continue le o top da news tel atletic rebelaw mang direk kelma atangak rar adak masengagi da taran romesing area future ngira ra athletics I see. tama acknowledgement ra adra blue ya saule Mr. Henry ngaringi ya di soal ki sera last kata ko amne touch ngi tial to era compact especially sel MOU ya Sian belum mereka long rulu rioreng lo sepela agul meseng ra YouTube a president mar atau executive branch am mitra ay kal tebol blar olbira ko law mam lar ngira mutro olbira ko law
interesting rin sa ikit ya ko tilwal ko ra in general overview ti alkampak igil mara alsil kal MOU. What not as detail is to the level that we want. Igil so even though kadam dangel wasay kung kukya kal dirabol mele gadir ngayon mel manggang gargil ding ako maral wasay ng sebel lilo tel temaskit al mutel kol ko makay le kita ulmak ka ping sel point what ya git sel ngani al adu la kampak te kadablo oy la ko tel merap tru da wasay yang amlo ngarak lu ngalaw do derni say git ya whether ang suam atim di say git ablo ol ngaraw the sweat sel do daswan ngel net chief compact negotiator ra Marshall Island milangad adu ra media misalangad adu ra media ndil wase manglotat ra sell the total economic package a value ngit to ra ludo ra ngabar ng wase 4 times as much wala iso isa value teludo sell regila sell ya igit Selolari alsil sa 1 billion mga 4 times sa bulas 4 billion moklu nga wal economic pataytang ara tingil economic packet sa bololar niya Marcia akasuseng eli ang direktilo ra email rangele press secretary ra Richard Clark gebal wallet sel buy geleng direct mal oil lol to ta to sel FSM information service LOI ra negotiation ra President Panuelor FSM ra para Washington DC. Tamlo sign at kay kitaliga. Magdam lang lang wasay selo urlo mesing adra FSM a $7 billion. Direk luluay silo wasay al CLC and direk ngaring for the next 20 years. So ngaring investment ra trust fund ra kampak trust fund ra FSM. Sa ultimo kanya kasi sel year FY 2024 itong 250 million, FY 2025 ito mo additional 250 million. Mga 500 million dollars and most always sell investment trust fund tip. Conservative estimate ra economist kasi by year 2044 it sell total klungan investment ra FSM am now reach ra 4 billion dollars. Ay ko ramal detail sebel Michael Tigingir el test ra actual numbers ra compactor tira ikal existing compactor tira sel gukte berbelaw endia ka waisay le kita belangel was sel na klungel au do compactor dollar ngira yan mo 15 years at I $200 million so adito ko blangul maski del tilo ra sel press release el tilo del office of president sila ko to sign nga MOU. Oh, right after al sign MOU ito asay more than double sell amount sell narabulate para amne negotiating team sera temela tamir mangsaw more than double say elat kita issue hindi ka adan barangali was central amount hindi ka official communication na government el subdivido was central amount hindi tin out mal sa darngil was double sell amount general amount aigal dito tengah report aigal unofficial sources el tilo betul merami din dirga ka imol tigingela mandia ko tengel wasi ngara makabalment terbela wadi ka sipel wakabalment tra Marshall makabalment tra FSM el meski na total number dia kadil waise ambese ka nungoy aikel ilwa press release ra pelaw press release sa Marshall mama press release sa FSM re eli ya mal blaktak sel domes ng masaw do se ay kaludo ng morang-rang ngariya mora investment ngariya mora state government ngariya mora lo alto se kaludo dia lo alto se maltela nga morang-rang hindi wase mobil mora kagir may kagir ringi rogu arang legal next 20 years aigal kaludo bodolaring lo ka kampak tilmera ikal example siya ngania FSM ado siyang sector grant a sector grant a specific di mora ikal global state ra FSM dakal bora national government ra FSM sem nga ra $90 million en lang mas mo ngilas by 50 million tin negotiation en mo $140 million baldi mo ikal state ikal four states elang nga formula tin eto mo tuwa de lobby maldi mo dudala ikal state la question se ngaram de kas rulin mergir kukto da baldi mo ikal state 16 state government regid mo klabo very say tiral tang angara al sera manda ko ngay di the fact was say
they're so transparent about tial tokol blen negotiator ngi makluela udo del tilo del sector grant makta atilo del mora ba ang batok tial ay kan lulumas ang tial press release ra FSM el mel maldita sel begitar mo diri ose sel guk tilo del mel atropella dia kaloi si dia kaloi level ma elati ay kita guktara atletar tial negotiation basi tirga nga anggal el Mr. Udoy ma president sa pol negos hindi mlak lo ay sa lo ase tigat mo negos el girela ngara ngara igal udo di ose of course mo chance ay igal udo del mesois mergit ma atara issue ase ya ko meseng ya ko se telmal ra tetela aldu kid ngara mo amrek tel kampa tel igal tel ngara mo amrek ra next year October 1 September ya FSM ma masya mo amrek la ra mo to redri mengeram dim la kador gadi aku kiki bol mereka ay kale rule alat misal de bor elang aspe del telo sing bargaining chips kita aspe ngul morbab dekat mendengar lo asinar elang angara utlo ra isal mem mambrigela mamla ruli mal moklo tutlen mentleta ran sakseng rana negos bako sen berkatak to mahalak tu tigal biga dia katal negos tungla kabel metem dak lo ngai kung ngari experience til nga sige del negotiation sa edrulin mo ngil ila mal bader nga ila magarang kita adi gosekla teligar gidra twice tirgal bebira tirgal sa lidra mo FSM 7 times away share 4 times billions kita dir ngara a million nieta bluadra ila nga plata sacrifice ngi ayol mayang maraw maut mamsi adamrigem tigil ka ngara bluadra Tigida, tara udas tilob tara journalist. Mulwa se tial 8 packets ngara compact negotiating is not there to create Gulf states more self-sufficient. Only say it's there it strictly a military purpose. Nice. Le sera statra hotel ura kanedimel el statal open tel blue ekmula say make them dependent on America. Because we need it for strategic purpose. If you keep giving them aid enough to remain a dependent for America, you buy loyalty. Loyalty comes from dependency. Matel 8 packets sa ultimang lorngi strictly for defense purposes. Mbal yakal look mase kada mastri enough ludo rule 3 mo self-sufficient. Maditilo mara arti. O le self-sufficient and sa edel mo o di ada salmal el rely ra military madabod negotiated tekmase triang na mo sisi mong ngaria leverage still over us mang atinge la joy sak malase as kumang white cell military bo mo do arang miwol mo klawa o mo langit tiga ka sorry o mo self sufficient mo langit ta mo koludo le tiang strictly package is a military purpose. Di was tingin lang agad Frank Hizel at Xavier High School. The best thing that ever happened in the last few years is the action of China coming into the Pacific. Because now America is giving us more attention and giving us more money because of defense purposes. Mas kung may say, and namo geda lo spare the leverage gede, and negosyo makuludo. Oy, mang hindi tel MOU ma-understand rin ruba. Yang ultimo ngil ko di general len so real lo spare nga Biden e mora budget. Sige the purpose of yang. Tedili why say. Maygal di teller nga aga ka bolo ay hindi. I guess they make sense. Be like I say, ngarama din telepon mo siya dabal. Hindi ka bol triple? Why say? Oy. Aba isa drum dali say. Sel sakseng al dulpa behal mo al dadu. Ngora ngani set to ka ngabar dulwa say. Bukat ko ngabar say. You shoot for the stars but aim for the moon. Mlari niya ako ra iga gitu say. Ere de ko ang tiang tingan niya igel barom lan kita manya kita mo successful. Sige kita ko raswa del mesa. Digel blel highlight chief negotiator sige del meeting tiro bangela Senate. Hindi na ngari igel ko ra malok ko tuk no sebel so isebe malubang wal ko ra baita sa MOU wal blal CC ay gay kita tukoy. Misal po finalize nila al pol saying ni Washington DC ra April en langar alsin. Ngar niya igel kata ko amle blool wasay girel tial legal udaw na compact agirel ngar niya index to inflation.
Say kita amo sa ben ngaring. So for the next 20 years, enda kasi adam lamo nga 15 year blalu sa value tita upasi. Ngira lo bangkela. Why lang. Ma dire kal ngaring ya LA kita sila disease para COVID. Malmit tamal economy lagi. Kitial dire ka reading from the impact of the economy, especially our tourism natom lay ka. Tokora wasi Amerika la wable akna ulit sa tiyay gidel albu bela ngaring ila. Di adim la kabol dali wasi. Tamo miski daw dal muharar ngi I mean ngari angeso. Ta kora alu dal wasi Amerika la mlano tersay mga kalil bon ngi angeso. El bol lom sabe la umda ka tengel wasi. Alsum kadam lelu sa let's say for example el aserat 2020 matmay 2021 kadam lelu sa ngara 23% ra total GDP lagi. Okay? Se bedro ase ngara ya 22 kita almuta additional 3.2% tersay. Se bedro asu kadam ngara 300 million el 25% kadam lelu sa $75 million el value at GDP lagi. Minta ka dito ase I mean tawa di crude estimate ulugo mo siya gid ambigan amol usa sa $75 million sa chog si ten sa dam luser ngi mumukal lo la ka metermium mulo lial da savings termium some sort of an agreement like that. Pal ubel Amerika el deal increase sa audo del mergi mang dollar abe karral sipet. So o kabo. Dia malungi la gal masada tora audo ta mga di akora bolot kisil tingela John Kenneth Galbraith. I see. Sira long ura waromat matur marwa Itaro Sali marwa Boniga. Kasi selmo negotiate Ram Miguel. Ako mo kamiun maldi place arala audo del Mora project. I see. Bayam dur tin Mrelia project. Li hospital. Makmase. Rural. Tiyan 800 million aswal mong songs. Kadabait murtik mase. Yes, soma audo del Mora ay sira audo del Mel kimngay. Hindi soma mo hospital base ra standard of United States. So mama airport ra malutel mo kamao tel base ra FAA standard. So mama HUD housing ra meru la public housing ra belaw. So mama omrelia high school ra babal clo high school. Lo bagela elementary may ruguy increase tel PCC Malbol University would attract other Asian Mera University tiang. Duk masag educational tourism. Okay. Kadalis tayo gilang nga wish list rigid. Edangal mastril. Edangal nga yung mga tribal worry. Len sel attach sa audo del Mora project. Inflation na koli sel udo. Ma eventually sel marama audo del financial ni. Emla matamal la value ma aral kalklalo. Ulag dal compact rigid del rala ulong ngile di mla ka spend audo del ni. Len mli advice ra John Kenneth Galbraith mas steward back. Mase aliw ko mga 50 million mga song sa aral tal rail. In all time hindi ka tablal sirgi umila mang sige del ulas we kambe sa mabangir mangak mase ngira del lomda sa sige del concept. Hindi ka udo da ngil hindi kita ngaria wish list rigid let's face it kita ospital. Oy. Airport rigid mo kamangat. Ulo mang suadal mere mo madali tiang I mean dakal ding iga sel sa ila igi ng amlo sa LSOI sa alu ben le part adu el ding ko koramlo dia sa LSOI sa sel di ngage Mr. Henrya ay kel story ra compact tem lato at bela kel story ra ya aler ra stratra at tem la tamir mga saulme maigel mga black clue sa mga original news media makploil follow ra yel tokoy mlamadung ra ma press conference mga atara tokoy president am level oil malogor ngi ungil tokoy awasay tial compact agirel provide ra ungil quality of life in other belo emosay tra issue ra awasay tiragidar ngalgal belaw dim na kay to ekan amirgi ra kasi el murula minimum wage sa audir ra adal morma matial compact agirel ngwabol nger kirel sa igay kita issue. Pal sugo mang ngariya bodo sa din ato karang apart compact en kirel sel tungul me ang makut makli sa igay dulungil quality of life kada spare ni akut makli sa igay. Nakasel bak mo sa igay dulung makmangusel compact mere elas kira biga. Yaku ba sa igay dul challenge sa igay dul toy president tarilong.
el mal na specific lo se ngire de lo tu ring mas a ongas a minimum wage ngire de lo tu ringi yang baru mo dia tialo mrai ran ngalgel belau kai to betul betul mosi ka ngil ti al rang american ajire mon mosto nga misok la meso se ngarinya specific programs el gora mo address ra le chia to ra housing gitu mulsa dino sendiri contribute el mora out migration matokora guru matokora ngara ma al ubeng bukti tia ludo ma programa di increase igal existing el offices ma programs and activities ra ablura berbelo suadro mes kaya gitu okore leng al sugum ngarinya besang el specific clean programs el address away gay gitu elo say president amral git makli sel ngia le urung uler sel bodo sis para a negotiation ay gay la suadro mai el mal merbelo so it's still the jury is still out lendira abodo tangalise maybe by April kita namo sa edong tangali sila say mangarangara al set kaya the second compact review agreement mo sa nila ngara ay bro dia mengini mo sebenarnya bukti lagi del topik ra compact di gua isra lagi del wasa gel congresswoman ra American Samoa member ra US Congress delegate Samoa malay gel information ra Biden administration si ngarakom le adadu ra igagi ngara sila memorandum regel ko makaim ngariakli si amar ada Congress malam tan mo mdengay ek mama mo approve itila ba question na si ela ang kaulo sa president ada Congress rigid ada Congress rigid dimlakal dimenda iki tigal ada Congress rigid bukti ela dating iri bukti po time sel bol mereka ala do el timon men mesti et approve ringi malu betu asendia ere la president ngi ma kale ba bukti tirim sa ringi dia la adi quick pointer tiang mera sel wai sei giden daitaya kana nam la plugala pa udra marshal ma FSM di bela atau kan melu kasi dirga sal bolsa er malu ai sei giden mal ko makai letiang adir ngari ada negotiator ngi magata ere imang wai sei ere Biden elang amo submit ra budget tel mora mrigel el al February siya masang sel authorization part tra budget el mong dia kal suadal mutokoy ya Biden maybe lot tabi dia budget rin dia kal sal ko aktir I mean say kita la wa gupta bani ul mong tiding lo say makukora mo anter lo say how are we different from FSM di kita ko adi ako sulugor te kita mal budget kita morsel tarara dia ulgo mong mo tokoy sayang ringi mura budget yang mau take effect ra October 1 RNL 2023 mura FY 2024 mai say FSM marshal mabelaw magado mo lo say gidi len direct ngwa ko ra mlar avi 1 year early margo start I see kabo jaka ko ra ngari apes kote la adal baira Jackson Nenil amal mongilan mursel el ise la Corte Supreme Court Appellate Division mlato dia iwatas misi ia aseklisi el maluba ada ngau sel ut mga cloud mara 518,000 square meter 3 million square meter el klokle ada ngau ada lugar ng cloud ngul mestri ra sa makamat abu ram kamat elang lenda do itir nga ang rar da blok claim se tiak klalo bru klalo public land ng rar item lo ra korte bom itu tra len korte apil mo korte tino betul se klokle ada ngau mang dia gudengel wasitial tial ase ada ngau roguil mora sel ut mergo ya dirgan de maklong interesting ada imol to goil mal interesting al sel at ngul sel iwatas ang mergo wase dia kal se ela ngarar lenda do itil wase tiamle public land klokle state public land le tiang amle klokle ro barang klara era magmad mera magmad itu mul misteri ada ngau tial lenda do itil ngarar da diku bilis bilu por elis dia kal se elo klaro se mungara mo klokla sugum sel timbral mo ital utum dia kal bon murialent ado itil Mako di melat kaigal mondal ngari belau especially orior mera do orior kambes malto kage sekparnya gimom itu tani leto ase le klokler ada siapan
Ngani case, ngani bla guspe, blarngil case la foral case la utem, el ngana clear ru bakar ore. Emlom itu utreto se transitory spe, melis out, and therefore itingilu public land se siapal May, itu moralin atu itir ore. Ru bakar ora ma kimam itu tingil case. Interesting ele, tigal ru bakar ora lo claro hikal ut brawera, aldum alin da atu itim. Imurato ko lo sen lagi de lo utro mesringin. Amuri kuara constitutional amendment, correct tele mal mata resulta. Ela ko mas tiya gida le utumra ngarang ka crown la to da ruling la court. Segunda se saya biot part. Ang daso heartaches are coming. Lektir tewa claimant. Tirgel amne kan so yegan. Melang una mo merek sel. Tamna mereka tarakuran. Ela segit sel abay maring gol tautin. Wa igagi lo ko hirmang ale di ikal utama di regal di. Kerdi ka wa de imol blue imol blay di regal mo. Ila bay bot sa ngura ya. Tirgal mendi ku selba to ngale de kay pro rabingel mo. Plus direct tiang direct mo require monumentation de mo to da map ni. Direct tara challenge le they have to know where the igal saga regel utama. Dia kalau mau temla betul. Sel de borong ke kelas go sel turn right sebla magi. Go sei gitu ngapita mapita alko mal trala ut. Masagarim na oh, for your information utama tilo mo ngasilang akle. Tilo mo mora adra silang aba urbalau silang nga ur sel lima mangaw. Tilo mo le sel do adra nga ur am nor sel o yak sel do lela. Kabli ra karmong ma orang iplay. Sige lang ma urbalam dal blo se ul mutum lo kese. La tamba mo sal isil mo. Sige dal basyo sel silang ada aklul ut. Hindi mo alam kung tanga tiam lang mo mal madalala. Utam mang labog te ko ngelo sa ada silang mo. Ngani bling lira lu be hindi mo ada ngaw ro ko which is kung da sundi mo anyway. Ak not sige dal court case makmalur rens. It's a matter of fact pre testify ra. Atara time ra diriga gabron Horace tek mo se askum somi ul malarte al ut mangirel mornya land authority gamiu gama transfer ni legong ma Horace am le create ang public land authority ngam le member mesera block testify at mo se tiagidia ul mornya public land ngaur am le gram lo mele tiagid al ut di mornya conflict tamba gid al issue Mungsel land authority din mol natural death di ba yung ilan nilutal resurface tiagi dele court case am lepto adar ngaw claim am le 4 dar nga Andres Urbalao ma ora giblay Urbalao ma Mario direct claim Samuel Kual in the end tigir ba ruga di lokmal consolidate mo si iridil burang klela abulurang yaur mo sige da unlomre da iwatas ringi sembra tol ut mang jakas edel dan play a value ra ut be meteru ba le in the future le expand the development ter maraba da egel ut man mo kloa a value ngi Jangan ndakal mo tol last topic lo. Okay. Ngaringi last mal dito ko ra tax tiang tkora tax mal mringen man na mangal mo confused do ay sir may incident sa Tuesday ra doriwan Ngaringi taxpayers mo pay tax. Ito charge tira 10% penalty. Ara tax amortil wase. O imbral self dori sa pasa 1 day. Dori 1. Hindi akan dimla kala penalize ti. Lagu klabor tigel pay sa GRT ito penalize tira 10%. Ngaringi amlo pay nga 1,000 samem to 10% ring amlo pay 1 day late. Betul kasi algo ta explanation mo tira kasi dia ngagim le wrong interpretation ng mamertegi del penalty ra auriro de close lagi ma tegi da esel le voltira kan ti esel to gertilo kasi omel subdra o so many is waisem dia menguk na modo olira tramondai le girel ti al tax el mo bengel ti al tax ra adengi maral ma question mal dia kasi understand ngil was yang ra clocklet kita harau ngi uspe ngi ma taligra ba PNCC tiak ko kla da belaw ikal harau tax ngi model make sense like was ay gal ela waya blia bulis ma waya school marael lute kal mitigira se bom harau tax berarti plus gel tarif ra aral madengi
Gel accountant tiram lagi real kuno rulia yagi lo urk mase. Sel dos per tidal tariff rate. So lang hindi mo madra expense break even. Gel girel mega profit. I see. Di lahat yung taxes kung 10% itya. I think they're gonna make a muna profit ringi. Muna excess. Di ka dut mo profit itanan profit. Hindi muna excess ludoda. Surplus sa mo ringi. Akum das yang ngari ya cair omor ko ring mga. Akum das yang ngwal ko ra, kung mesing ngwal ko ra ngari ya conscious effort ra government. El legal te al kada o si ba udaw. While I give le temlawi interpreter ngi jakal ko trans ko al mutu ka notice ra blura ko al salmal. Emelar ngi ma atukar wale ibor ma. Akum das yang tiang atil ko ulan, hindi ko nasa ang niya higel ngaraw rex, rules and regs, el dokora di lu bela orngi, ako nasa higel gitu, elam na mo time elam, kada expect higel gitu, si elam tira mol tau, tum sa mol tau tang kirel morngi at kalgi bang lamul, leng kadu ko spare sila siya, tiang ko natin nak maruring wa isim na mo isim, ako nasa we have it's a great attitude adjustment we are in that kind of this is mal basic question asi kita ngaram kad malil tra ada mora government tigal ada government mamro la amul tanwa the more sol tauta igal memuru shirki beto rosir gidra igal kamosai gagi igal molkoy labor feel kuk mangmas ma tax mangmas mai gara dengi mara tax ma aral mai kang why kasi especially el alda da abul yom das ngil wase tial government tigal ad kada security mo mo igal mem la mal rigit murusir git albo kada magara tara solution tiang ya remel terubak agirel morababa minimum wage girel morngia wage adjustment kura kola mo tergib absorber tial inflation rate across tavia agidele Cook Islands itrige $8 minimum wage tir. Tidek lang ravat, di ba tira 15%. Di ulang raman dia ka guksan mal complain. Lang $8 minimum wage. So di minimum wage, di ngara adal Amerika $10 an hour. Alam, after di sel bulua 17,000 har adringi. Di why give? 170,000 a turistel moringi. E dia ka adal complain. Kita dimlo 160 kada mo stapel kay البلاي مرقام توك اشتبه فلايت كده قدر بلاوا سيبقى تايم دي جيد الململ رجيل سيجد الباقي قال بتوع سكوجي ملاقي ريد الكابيتالايزر هي مو بتوع هوتيل روم سرجيد مقد عمدي تتيال جروث دي instead لو مكتوره هوتيل اذا ما سنديار ملوت مرا بلومي ويم اشتبه فلايت اشتبه سكوجي كده مال دي جيد الململ رجيل من سيجد دي تال سولوشن اجيري المربابا اجيد الويجز سربك الاد الكره كولا تلتلل we have to be careful hindi ako mal drastic at change le private sector aswal mo dabi at the end of the day met turubak klungela growth raw though the pool circulate as el mo absorb igal free enterprise el pyramid minimum wage diskum ndiak segi del foundation rangi increase minimum wage agi del private sector and betol ko bales el bankrupt ano betul mo offer adi di ka mo message yan sugum na sa ilsiki 5 million last year almo harar abdudira ar adra government already ngaraw abdudir mar adra state which is okay tel angari til $120 sa tal ngaram dia kas iduli segi del mortigal ko musu ay SSD ngaral less than 10,000 raman ba mortigal ngara private sector dak understanding of course hindi lo sigaw no sura ngirma malung la temet mas ka nairi segen se kamor selas tingin man nairi segen se margo ko sila program pam sa milter rubage mek ayamar tigel luren sitele program rigida koram le site tigidele etora gelesya ma government di yak offend anybody kada mal di masada tora la maka institution digid osiga wa sel gotel malmal taraldo giuni iki wikuit dal private sector rigida mo ngil marail di tarrolel sel tilgibel المقصد لا تقرا إجليسيا لو تورا تقرا government سيدا thesis نقل ملتري روباك نقا عمال دي continue السبورت إجل تقرا إجليسيا ما تقرا constitution دقيقة أدر بيلا أم ساول مستر هنري كابو كندي أكتي مو أيش تيال تقول تركيب كرو عشان تقول إن كان جستر نعك سيرون يم لورا ملورا سوبر سنتر نعك من غير إيدك لورا أو سون مم أراك لا مول متيجر أبوه غير كم سيك السورة
Nagyuko adu aku filger ngil was muangara aru bugul belau le ngari aru bakal masuk beta kalau se temelas no ulto berdengin ma murang al wase temlat beta wase ede mlamska ode club se el gire lo aiserti magu aksu bedil wase tiang koral amal termal toy ninga obra igal toy lo koy magi ko ada du ulmo ngi ko baka magi lis tial las toa nga magi warehouse and mall tial yuri salon ngi tak muling tigim dage lo sa Friday bangu wala me lo usi o tebdinan wasel den ngaringa rugul belau sil badal terung tao dub mata om tol wasa asurang la tu bada shalom metmo bergo mabdi was alim hal dia mo aisak Besiras pada kasurang konfirmasi bak kuasi kau kumlat mo pada sih kata aku ngerti elang ya eli bah Indonesia elaru bukul bela aku mo sendiang timlakal waisi ini gul gerak kuasi ngareke tial babi ini kuasi ngarablik emro ko oiti menim lagi sasil babi ela tultu dia babi eli tultu dia anu satu tahun wasi dia tilil isa babi bora surang masyalom wasi bom dagem ket beklira sebeklitian mondai albangria rumah dim lagi molto bedrasura dinga kuas aspek was kalau bukan awak dim das ose to bedringi oh dim lalu dim sa ok klub se da ul silvedak misira ku kispadak enga obra ni ada enga klor rumah dia ka sepe ko subada ka wase gide das wase dia kal meraltu koy magut bedim elam ada la mondai mengkuasa kita pakai kita role maklam ko morti role asem asuram dia kasus dia memang dia kita yang akan mengelisir beberapa time trip kam terkak ngi rumah sel lo to koy mak aku di aspek asing asegi di nakal uyu apa biar la di interpret ngilo si tiagi ek burunga magut tebedi bela ku moya blago ku tora ata wasit yang ram dia berakol to di segi dakti so kadi lo melti sub maklilin Moral di lagi sa silba bial mol mudra aksus saule irmang saule adalbay tiay gid ya mo ulang program lagi magi mal di brenga suli we have a nice weekend the mauk next week